Kani kadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule da ilus atas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor kawe lama Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka jing sedang ban penyat ya ka rel Vande Bharat ka bathamai penpau ka kaipot jong Comptroller Auditor General of India CAG ya ki babun ki jing penluksan ka Sarkar Meghalaya hakitna trekam bapher Bat yo tak maksiar ke samla puli jong ke Assam dan Bosco University ke Bana Jawai hak MBA program. Menteri Rang Badu ke India Narendra Modi ulaong ba ke jinstat ban pentrai ke surok kilenti sengkin ke jingking bat ke wede ke jingdon kam bakongsan na ke benta ban kenteu syafrang ya ke roi kapar jong kari kaya hab ha bat ke jing angnu jong ke shispa saupo klur kinong India. Haka jing kawe lama ya ka jing sedang ban penyat ya ki rel Vande Bharat hnin ka silang baka video conferencing umudi ulong baka ri ka kwa ya kum kini ki jat kam penroi ulong kini ka rel Vande Bharat ka bathamai kan kentiu ya ka jing penyaso ya ki jaka hakal lengkari bat ki rel ki pen ya ka mensim jong ka jing shirhem ban kinjo sha ka India bathamai Menteri Rang Badu ulong ru baka por kam slam shu bagini kirel ken penyaso ya baru ki benta jong kari da ka bapentip ru bahadu menta palat shiklur khatwei lakmut kinong le jinglen ki lapendon kam da kirel Namar ka jing bomla ban bud ki jing betha kat kum ka saskular na ka benta ban shnai ki khrdap bad ki Weybridge bat ru ka jing bom Ped ya karukam trekam ke Weybridge ke balong penban ke jing penluksan ke bada ki klur tengka ya ke Sarkar ke kaipot na Comptroller and Auditor General of India CAG ke penpau bagi tai ke jing long ki mi na ke jing bombo jing ken ya ke pisa ke balong arpulai point nyoposan klur tengka UCAG ulalap bakatna transport kalale bom sutnyo ha ka budget ki brio ki badai banyo license na ka benta ban pinya ki Weybridge ban pentikna ya ki jing trekam jongki bat ru ban bu jing ken ya ki pisa balalum shisen chisnem ko audit jong UCAG ka pen iru bana ki khatlai tali ki Weybridge bala minjur da katanat na ka benta ki khatlai tali ki jaka tan pratali ki batrekam bat habala bishar banya shushu lalap pahnyo tali na ki pratali ki batrekam ru kedang sa ramban siu ya ki annual fee Comptroller Auditor General of India CAG blabtha ya ke Sarkar Meghalaya bakan tokit ru halo ke jingthi ki dawai da ka Directorate of Health Services MI hakador ka bahe ke jingthi ki dawai hakador ka barem ban ya ka dor bala minjur da ka Central Purchase Board na ki noshna dawai bakle minjur da ka DHS MI galawanra ya ke jinglutsan ong CAG haka kaipon halor ka yo ka kot jong ki nong song shinong na ka benta ka bakut jong ka snem mang tengka arhajar arpawar Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong hinin kasngi baka India ka lapin shisha sa kaparthay ya ka jingla jong ka kum ka noyalam ha ka G20 Leaders Summit ka balalong dangshen da ka bapinlong ya ka African Union kum ka dukhat bapura jong ka G20 Habakren haka program Man Ki Baat haka Akashvani umudi ulong baki India Middle East Europe Economic Corridor balapin bana haka summit kanlong kanongrim jong ka khayi pateng ka perthai na ka banta ki spasnem ki banwan Ulakren da ka jing sngopo mat baki history kan sayay kan mau bayagani ki Economic Corridor lawanra bat sedang he India Ulapinya nujor ya ka bat ka Silk Route ka balalong ka linti khayi pateng ka bakongsan men ba ka India ka danglong ka ri ka bariuspa bat badap karhai. Menteri Rang Ba ka Manipur UN Biren Singh ulasam ya ka jingarap basisen ay ka balong da ka pisa san hajar tengka syakinong yo mentoy hapo ka skim bakerpang na ka benta ka puli puthi jongki khun jongki badon ya ka labor card Nek Education of Children of Labor Card Holders kibasa haki yengsa shipor. Yakane program lapenlong da ka Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board. Hadin baladap sa mi kapisa jingaram Menteri Rang Ba ulay kren bat kinong yo mentoy ki badang sa menta haki yengsa shipor bat shashkor ru ya ki jing ut jing nam jongki. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ko khubor.
Ka samla pule jong ka Assam Don Bosco University ka bana jowai I Dorothy Roy Taryang ilayo ya ka takamaksiar namar ka jingla banpoy hakakaldan ka bahakli du haka MBA program jong ka Assam Don Bosco University haka ba ilayo ya ka cumulative grade point average CGPA ka balong khandai point arpo khandai na ka shipo kani kalong kasin ka baningkong pagkasamla puli na Meghalaya kan poy hakakaldan bahakli du haka MBA program jong ka Assam Don Bosco University. I Dorothy ilayo ekatakmakser haka convocation bakhat jong ka Assam Don Bosco University kabalalong hakasngisa jan balala Hatepesia campus. I Dorothy Roy Taryang ide ikon jing Dr. Eubi na la Taryang by Dr. Anirban Roy but elapule pentbin haka human resource management. UMP ka Lok Sabha na Shillong uba Vincent H. Pala ulapantip yung Menteri Sokar Pedeng Unitin Gadkari syapang kajing seniw syabapalat jeng kesurok National Highway kabahenriu kabapenyaso ya ke Shillong ha Meghalaya bat ke Silchar Mizoram bat Tripura. Haka shiti balaya soilang deki MP na Assam, Mizoram bat Tripura lapentip ru ya ugat kari baka jins neu bat jingjat ka surok kalapentut ya kalet kawan jeng kibriu bat kamlong shu kabasyangan. Halor kini ki jinglong baro ki MP ke lakentu ya ka Sokar Pedeng bakan maramot no mardor ya ki kanang bakan long ke babet banyan bat kabalait ru na ke jingma. Kihe Sorkar jong katanat PWD roads kilayatu baka Sorkar kan sasedang ya kejing maramot surok tang syuduna uslam. Kini kihe Sorkar ke Meghalaya kilayatu bawat lada ke Sorkar ka den hapdeng kejing duna pisa hakaban maramot ya ke surok jong ke Sor Shillong henrei kan wat lad wat nanti ban pinyo ya ke pisa ban shna ya ke surok. Kihe Sorkar kilayatu bahadu menta ke Sorkar Meghalaya kampat doni kikor kibor ban siang bat maramot surok hakapor bajur uslam. Kilayatu bakani kejing maramot surok kan sedang nakitu kijaka kibakam don kam kirki. Gakin hun kisamla puli bat kiseng bhalang nakathan Gatswapara jangka South Garo Hills kila penlong jihalang hakas ngiset jan balala ban penbor ya ke Sorkar bakan wat ya kalat ban thau ya ke civil subdivision ke bathamai nakabanta kathan kanang ban kampen state ya ki kampen roi hakan ya kathan ke balong kakat shalandoyong sa Bangladesh. Haka jihalang bala penlong hapadeng kitukon jong ka Garo Students Union ka AHAM kirang bakshonong bat kitemen kisan jong ka Gatswapara larai ban thau da ka Joint Action Committee ka ban kentum ya kitukon na kiseng bat kenhun baper ki ban ra ya kini kiching jong ka than ban pensngopat ya ki sya ka Sorkar. Ban penkut ya ke kubor mentak stem sa sin ngan pensngau ya kimat bakongsan. Kawe lama Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke jinsnang ban penyan ya ke rel Vande Bharat ke bathamai. Penpau ke kaipot jong Comptroller Auditor General of India CAG ya ke babun kijing penutkesan ke Sorkar Meghalaya hakitna trekam baper. Bat yo takamaksiar ke samla pule jong ke Assam Don Bosco University ke bana jowai hak MBA program. Kapto ke kubor ke lakun naka Akashvani Shillong hak po prabaje nginya so baka Delhi Station naka benta ke kubor hak aktin Hindi ban penbut pan ke kubor hak aktin pareng hak por pra khatsan minute. Kene kedai ke Akashvani Shillong.